bağımın buzu ve sağ ay dilbere demgulisa le bağımın buzu ve sağ ay dilbere demgulisa ay dilbere demgulisa çelmesi gül bakı basa varan eze malem khara ay dilbere kemelane fakye edi kale ne hoşiki bir behale ay dilbere kemelane fakye edi kale ne hoşiki bir behale تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم دردی hem dermani hem hakimi hem lokmani varan eze malem harap ay dilbere kemelane fakye teyran edi kale ne hoşiki bir behale ay dilbere kemelane fakye teyran edi kale ne hoşiki bir behale. مدنگه یوسف اکباش روش باش صباح بخیر تماشاوان جام بخیراتم بر اکران TRT کردیه داویا هفته دیسا تیر و تجی مجارک گرکی خوش ما دست بکر داویای هفته خوش دست بکر انشالله ام بیجن و بمره دست بکر اما ایرو بحثا جنین سرکفتی بکن بحثا وان جنین کو گلک زحمتی دیتن و گهانا آسته که بسرکتن نهاجی جبو گلک کسان بونه میناک لسر اکرانان گلک جارا امان دبینن امان ناس دکن اما بحثا وان چیروکا بکن لوراد بکو چیروکا و جبو کتیمه جبو جنیمه هنکی ببی میناک ریل بر وان وکی ام بیجن اما بحثا وکی بکن هلبته که هر برنامه ام دبیجن پارچه کی برنامه ام جی ونن و انتقالش میره پیام خو بنویسن هیوی و داخواز خو بنویسن دبی کو تشت کوم بخوازن جوان میوان مجی بپرسن از جوان بپرسم 0506 657 53 62 به نمره و انتقالش میره پیام خو بنویسن ام جی جمع میوان خو بپرسن ولی ایرو وشان ام بیجن جداهی که هي امیر وشان اخو بسیملتانیا کردی بردوام بکن هلبت می بسترانن کردی جدی سد نام برنامه ده گهداری بکن می به ترکی بردوام بکن لی بسیملتانیا کردی جی ام حوالی ما جوره وارگرینن اف چیروکن هجا و خوش از ولد مسکناندن و دم از میوان خو بدم ناساندن یوسف تو بخیراتی سر چاواتاتی چای باشی باش امجی باشین dengete hoşem baştır bun medes proje kır espastım Malatava. Evet Pınar Hanım hoş geldiniz. Pınar Tuncel siz de gayet bir başarılı iş kadınısınız. İş kadını olarak programımıza katıldınız. Bugün bu hikayenizi konuşacağız. Sağ ol canım benim. Şu an seninle olmak, bu stüdyoda kıymetli misafirlerimizle beraber olmak çok güzel bir şey. İnşallah nice güzelliklerde buluşalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah oradan Halime Kökçe Hanım'a döneceğim. Başarılı bir yazar, başarılı bir gazeteci. Aynı zamanda gerçekten birçok kişiye örnek olabilecek bir hayat
hikayesini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ve Fadime Özkan. Siz de yine aynı şekilde başarılı bir yazar, başarılı bir kadın örneği ve başarılı bir gazetecisiniz. Belê tu Hoş jî geldiniz. jineke serkeftî û rojnamevaneke serkeftî Burada sizlerle birlikte olmaktan لەڤ لەگەل هۆن لە تەرەتە کوردیم پڕ کەیف خۆشم پڕ سپاس ji بۆ em spas dikin îro em ê bi we stê xanimên serkeftî re weşanê bikin ev tiştekî pir xweş e em dibêjin ya bi kesên serkeftî re weşankirin xweş e ez îro ez dixwazim wiha bipirsim hûn di merheleyên pir bi zehmet re derbas bûn em weke rojnamevaneke Fadime Özkanê nas dikin lêbelê di bi awayekî taybet em dixwazin te nas bikin بەلێ دەبێ پڕ سپاس دەکەم زمانێکی دوور و درێژە لە ژیان نامەی من پرسێن ئوسا چاوا me qonaqî çawa derbas kiriye li kî derê hatîne Ben Eskişehir'liyim. min li Eskişehîrim İlkokul mezunu bir baba. seretayî İlkokul 3'ten aileler içinde hep üzüntü duymuş. Bir anne من لە دییا باوی من لە قۆناغی سەرەتایی لە هەفتوو جودا بوون ئەو زەحمەتێکی پڕدا من پڕ خەمگین بووم ortaokul, lise, üniversite, لە سەرەتایی قۆناغی sosyal çevremizde bizden başka لە دەردۆری me جودا لە من پڕ کەم بوون کەسن کە زارۆکە خۆ دەشاندن دەبستان و زانینگە ئەو بڕیارێکی دیا باوی من بوو کە ئیزندان me بکەوین مەدرسە دەبستان و قوتابخانە لەگەل خۆشکا مەزنی خۆمە پەروەردە دەدیت و دەزانی بوو هەرکە چاویوان لەسەر مەیە hayatın ve ailen için bir tercihte bulunuyorsun ve ئەو ئارمانجێکی me بوو و me سەرڤێسەکەنین ülkene faydalı olmak. ji bo welatê xwe kesekî baş bibîn bikat Çevredeki hayatların bir benzerini kendi hayatında ئەو etmemek üzere bir kararlılığım و var. me biryarێکی da kە ji bo civat û ji bo ئەوی دەردۆری خۆ mirovekî baş bîn ئەو پرۆسەیەکی ئەو شتێک بوو کە me ferq kiribû و debû wisa bîn hevra me zanîngeh qetand لە malbatî me kە hakim hene parêzer hene Hedefledikleri و ئەو ئارمانجێکی دیاباوی me bû و me gehiştin vê amanc van jî pir kêfxweş bûn Xwedê li van razî be mesleğe biraz böyle bir eğitim. و من لە ئیشی خۆ tiştekî wisa perwerdeyekî wisa dît rojnamevانî لە ڕۆژنامەوانی ئیدی من لە ساڵی 94 وەکەدەکە زێدە دوو درێژ دایە ez dixwazim wiha bipirsim yani em qala 30 sal berê dikin dibu ku temenê we derdikeve holê Aşamadan sonra ئەیدی پاش شتێکی ئەو پاش قۆنا دەمێکی yani îro bile ji bo hinek keçan bi zehmet şert û merc pir zehmetin yani dema we hîna zehmet bû dêw baveke nexwendî û hûn di wê merhelê re derbas bûn ev mînakeke pir baş e ئەوە çîrokên li Tirkiye çîrokê wesa heye ve li ئەوی serjmara muhtemelen bir istatistik Türkiye eger li ser amarekî me bixebtî aslında somut olarak Bineri. söylemek mümkündür ama ben o rakamı bilmiyorum. من tam ew nizanim çawa ye belê li Tirkiye piranî civat li ew kesên li gund jiyana paşê hatine bajêr Okutarak vatana millete hayırlı bir evlat olsun duası boşuna yerleşmemiş. herkes ew dua dike ki zarokî van mirovekî pêgehiştî be Çocuklarını okutmak bazı korkulara da henê malbat ditirsin li wê keçî van bixwîne û perwerdeyî bibîne bildikleri hayatta devam ettirmek her zaman insanlara kolay değil. Jiber- Bilinmezlik aynı zamanda. ji ber wê ew nezanî ji bo belkî rehetî bê ji bo malbat Çevremizde görüyorduk ama annem babam me her dem ew li derdûrî xwe de dît lê diyabavî min vêga hatin bajêrê
گوتن که ما دبی زاروکی می زاروکی ما بخوینن و او زحمتی ما کشان نکوین ناوی زحمتی جبه پریاری کی استادانو سروی سکنین پاش اوجی پاش مجی تن پاش ما اوی در دور جی ما وکو نمونه بون جبو در دور خو هونجي عولن وك الرول موديلين از بياد بردوام بكم از دفكرم هون وهاغوت جبوكو ام بيا نجين برا زارو ام جيان برا زارو كما بيا نجين گرمه بخوند ام با وها لی اری وایت تشتکی پر باشه ام بخیروان هاتن وان آستان وان روزان با اوای کی کرتاسی ام چیروکا حلیمه خانم جی بگریم از همان پرسیج تجی بپرسم براستی جمرحله پر زور ام در باس بون هونجی اجی از دخوازم از خوشی هنک تخم ناوی مجاره یعنی براستی ام ناو گلکی پر زور در باس بون دما ام الكاركتر ميزه بكن او كاركترين كو هاتن دبرك سركفتي ام همان چيروك بهجن اشتدو باوي من نخواندي لي ام هاتن و آسته چيروكا وجي گلو هاي از دبیجم فاطمه لورا حوالا کمن اری ما ایرو گوت ام وجه ناسنامه و دور بخن تنی وکا حوالا ام بردوام بکن فاطمه Kanal 7'de Kanal Hafte'de dest bekar kır. Kanal 7'nin İstanbul Reşitpaşa'da İstanbul ofisleri vardı. Ben de Beşiktaş'ta üniversite okuyor idim. Ve o dönemden başlayan bir tanışıklık. Benim belki medyaya olan hani ilgimin de şeyidir, müsebbibi olanlardan birisidir. Çünkü benden bir iki yaş büyük arkadaşlarım olarak onları ziyarete gidiyordum. Fadime ve birkaç arkadaş vardı Beşiktaş'tan. Reşit Paşa'ya gidiyordum. O yıllara dayanan bir dostluk. Sonra beraber yani ev hevalu hogriyame dve demede dest bekir Fadime براستی جبو من جیوه پر جدایی او جبو من Hosaya. گرینگی او پر زدایی pekiştiriyor diye. Şimdi Fadime annem 3 yaşında okulu terk etti. Fadime got daykamın dibistana seretayı de polastisya da devje berda vakta ve vergot hemen demede hama malbatam daykam cihat biramı yani ev heleke de ev sosyolojiya Türkiye yani ev rastiya Türkiye ve ne Türkiye'ye rastine le iro em bawayaki gelen perine em bawayaki taybeti yani kala taybet jiyana xuna taybet bıkı sosyolojiya yine Fadime'nin dediği gibi hakikaten biz genelde kendi mesleki hayatımızda da çok işte politik yorumcu, siyaset yazarı olarak ekmeğimizi kazanıyoruz. Böyle ama biz de insanız. Böyle işte bir ailede yetiştik. Hususi şeylerimiz var, özelliklerimiz var. Bunları hep böyle çok bize kaldı. Hiç kamuoyuyla paylaşmadık. Belki buna vesile olmuş olacak bu program. O açıdan da biraz farklı. Ben de biraz heyecanlı bile hissediyorum kendimi. Farklı formatta bir programda olmam hasebiyle. Siz alışkınsınız sürekli bir siyasi maratona girmeye değil mi? Ya da daha ağır konularla mı? Biz de istedik ki biraz magazinsel yönünü ya hayatın içinde. Timi ba'awayaki siyasi derkevin peş le car najime havcadık mere ba'awayaki taybet ji derkevi peş ber. Em ji dve zor zahmetiyan ra derbas bun em ji zarokun bele em ji zarokun em ji denin em ji dema ve em dan nasin ve got jinin serkefti ve em wer dan nasin via tişteki subjektifi helbet li gor hinekan dibuku serkefti bi ez hevi dikim ev ji hinek yani serkeftin tişteki subjektifi ez hevi dikim ev serkeftin geri tişki hatı ger yani ger bimin serkeftin ger
هون گیرا و دورک راحت دردورا و حاتب و دمی او سرکفتن لگورم. Şuna dönmek istiyorum. Annelerimiz ya da ailelerimiz, tabii bir kız çocukları için annenin cesareti çok farklı bir şey. Yani bugün biz bir şey isek, ben işte benim annem ilkokul 4'te terk etmek zorunda kalmış okulu. Fadime'nin annesi ilkokul 3'te. Belki Pınar'ın hanımın da benzer bir hikayesi vardır. Onların bir şey... Dibistana seretayi pola çaran de devje berdayı ger em iro hatının asteke baş em hatın asteke baş buğa cesaret avaya kurt em hatının levra evjmere bu ريبر يعني او دايكن ما ريبر ما بون قهرمان ما بون لهنج ما بون لهنا كان جيانا هنا كان د جيروكا هنا كان د كوچبري هي چاركه دايكا من جيهنن ام چار خوشكن یا اول ازم دایکا ما ام هر چارجی دان خواندن چیروکا دایکا ما اوه پر دخواست بخوینه لگوند لبله دوی دمه ده لگوند قرادنزده خواندن پرجی نممکن بو یعنی جبو حول داکو جبو دجیانه ده بمینن işte حوجدک هون هرن شوانیه هون ناv باغ و bahçe بخب okuttuğunuz insan işe yaramayan insanı okutuyorsunuz yani. Annem de işte babasıyla beraber çoban gitmek suretiyle okula gidememiş bir kadın ve çok içinde ukde kalmış. Bizi hiçbir mesleğe yönlendirmedi ama hep okumaya yönlendirdi. Ve onun cesaretiyle ve bütün imkansızlıklar içerisindeki cesaretiyle bir şekilde okuduk yani. Bir tanesi önce okuyunca arkadakiler de okuyor. Belki benim de benden küçüklere ve hatta daha sonra etrafınızdaki başka insanlara, başka gençlere de tesir ediyorsunuz. O yönden kendimi başarılı addedebilirim. Biliyorum kim yani işte Halime abla deyip benim üzerimden belki kendine bir rota çizen insanlar oldu. Bu çok mutluluk verici bir yani, şey. دما از ایدن ربو مینک اف جبو من پر بختواری آنی yani çuyna çiroka bajar ekici wahabu jibo em jiza tişteki baş jiyaneke baş binin hole mecju hacker iro yani bere jistedi hafte insan melgun dijiyan jistedi si le bajarmun le dure ev berovaji bu jibo peşaroja ke zarok okhra peşaroja ke baş binin hole ev berovaji bu hina zede koçkirin bajar dema mere Ciroke dayka xumezde ki daykam haya pola penca xwandiye daykam bir şans bu lewra kalke min muhtar bu dema gundiya gotu bu ger muhtar keçke xu bişinin emji xu bişinin Evet, tabii muhtemelen o zaman büyük de gitmiştir hani kardeşini göndermesi. Ez bawer dikim 14'lerinde falan evlendi. Sezde 14 salî zewicî dayika min dema wiha bû dayika min her tim dibêj digot min bixwenda ez ê bibama hemşîre yani timî ew evîna hemşîretiye de dilê dayika min de mabû sevî dikim ez bawer dikim timî ew bandora wan li ser mama di dema me de em ger yek li bajar mezin nebûyî û dîsa jî cesaret dike ku keçika xwe bidixwendin ev tiştekî pir girîng çimkî tu bibe nebe pir gotin motin dihatin gotin li ser van tiştan yani ez ev serkeftin teqez serkeftinên dayikê me in em destê wan maş dikin em yani bifikirin bi dantelên ku çê dikirin wan difrotin û bi wan pereyan
زاروک خوددان خوندن نهاجی ام درباسی پنار خانمه ببن ام جیانا پنار خانمه ام چیروکا پنار خانمه هیم ببن بازرگانی تابگیجین او تجارت و بازرگانی یک eski şehre yek Karadeniz'de u yek jwani roja Dema bejine xoşik dit ya çiroki van beist ya vega denerin او tişte zahmeti ev min usadifkim ten hani par zahmeti terbuye لور زحمتی زیده نبو زیده بون یک نوند آناتولیا یک Karadeniz'de bu. hani ki nahon min vegerin min binerin naha min slavu xoşavisi reza xoş bu binerdeke Ama böyle televizyon ekranlarında açıkçası ilk defa ben de böyle. Ev yekam careke min le televizyoneki be zamaneki hesani de çiroka xwe de bêjim diyam babî min vane diyamın le Karadeniz'e derya Raşa vega diyamın hat vaka buk hat van Çok onun ailesiyle görüşmeye müsaade etmedi. diye malbat par havudune ditin ve izin ne dedan malbat havudu bebin ve hi tu Kurdine zani bu Çok ileri gelen bir aile. bavi min le malbati ki par serkefte ve le malbati ki ve aşireti bu Biri, evet dedeciğim rahmetli bilinen bir aşiret ağası. ve bavi min ağay ki nav aşiret bu براستی kalır eseri. Evet çok güzel bir insanmış. براستی مروی کی پرهیجا بو نها گشتم تمنا چلی خو Bereket ve nasiplenmek çok farklı bir şey. و لهر تمنی کی مروف بگیج تشتکی باش او تشتکی پر جدایا Kendi bildiğim aşiretimin çevresinde لدر okumuş kız çocuğuyum. من یکم کچم کله نوا و عشیرتی خواندیه Rehberlik edecek hiçbir کسی کی نبو که من بیجی او ریاتویا amca oğlum. O okudu. Biz onu و تاني لمالباتي ما كرة أبيكي من دخوان وما تاني أو دنيري لآليا كيتا Bizim kültüre göre bilirsiniz ki 20 yaşında من لتمنى 20 صالي زوجيام أو لكلتورة ما أو بوكا كتشيكي ل 20 صالي بزوجي لمال مايا Türkiye'nin 28 Şubat şartlarında لا 28 شباط لا شرط مرجي 28 شباط من إمام خطيب خازان شكر bu da sizin أوجي Marmara تشتكي fakültesini زحمة kazanmış ama İmam Hatip mezunu olduğu için من إمام خطيب خواندية canım ülkem de bu anlamda ولاتي hem sosyolojik olarak aşiretimi لفي هيل هم hem وكو de canım devletimin birçok baskısına maruz kaldım. هم لآلية مالبات وهم لآلية حكومات جي هنكي فشار وزحمتي لسر ما بو شغيني بو او مادة بيجين او خودي لا يكم آيات هانية كتيب بخوين Tabii bu okumaya heves و sarıyorsun ama او جبو خواندن هنكي مراقي تو هي تو حزدكي وهمو دردوري تو فيكا دخوازن تو خو صحيزدكي لبن باسكي من دچوم فيغا من دچوم امام خطيب لفي 4 سالي من تني اردي دنيريم من نزاني بو ناوريا من چيا دغوت انتم مال كچي في مال باتي اگر في علي و علي بنيري وكا كچكي اساتو دنيرن نهاجي لإسطنبول تو تشتكي نانيرم يعني لبنت أسيرة فان رجا ماما هنجرنا العين أو إيدي لبنت أسيرة فان ماما إيدي من أسا تنهاجو إسلام من لبي سالي چوم إسطنبول زوجي مو چوم إسطنبول 4 زاروكي من هي 3 زاروكي من هبو من دچوم زانينگا چارمجي هيج دوام دكرم پاشي من چوم ناو دنیای بازرگانی و کار o ilk gitmek seni o kadar çok zorluyor ki. او جارا یکم تو چیزی دست بکی پر زحمته او خوشگاه حلیمه تشتی که اصلا گذبر سرکفتن خواه Örnek olmuşsan
اگر insanlar beni takip اگر من کسی ببم نمونه کی جبو کسی کی من وکو نمونه گرته به او جبو من وکو خو وکو جنه کی سرکفتی ده ام بینم جی وگا پیروز دکن benim arkamdan bütün kız çocukları چونکو پاش من همو کچا آپین من دست بکرن و خواندن نهاجی بردوامی دکن و پرانی وان زانگه قطاندن Evet demek ki sen onlara rol پاش تو او دبینی من بوم رولی کی نمونه کی جبو وان کچا TRT Kürdi ekranlarından پاش birçok insana ulaşmak. پاش او لإكرانا تلاتة كرديم بون نمونيكي جبو پر جنو مروفندن و او فایده کی برجواندی کی پر حبو جبو جوات Başka bir şey oldu. Bize bu imkanı veren bütün yetkililerimize de, امش devletimize de, yani bir Kürdi kanalının olması. و او درفدان ما پر Benim bu kadar güzel burada پر سپاس دکن او درفدان ما حکومت ما و کانال و بو لگل ادیبه ما پر İnşallah hepimizin hikayesi. و جبروي من أسعد فكرم حكاية ما بقيجي هرجيكي باور دك بوجگل کسان را ببینک از دبیجم پشتی اوقات چیرو کان ام هیدی گداری موزیکه که بکنوه باش بکره نظر یا خورا کری به طور دزون خواجری خیلی وقتی ننالی نظریم اوستینا چه مریشیه به تو دنداره دیو حسار من تو خیلی وقتی ننالی نظریم اوستینا چه مریشیه به تو دنداره دیو حسار من تو میمانه خزریت از برا خونم نفترینا گولاتی بوا گولو سریا زرم نچرخینا میمانه خزریت از برا خونم نفترینا گولاتی بوا گولو سریا زرم نچرخینا زرم نچرخینا از طور کلام خورا کری به طور کلام خوا چری از خینادم و دوران تیا رشتیت یتر یاد نده دناره تیا حسار من تو از خینادم و دوران تیا رشتیت یتر یاد نده دناره تیا حسار من تو میمانا خزریت از برا خونم نفترینا گولاتی بوا گولو سریا زرم نچرخینا میمانا خزریت از برا خونم نفترینا گولاتی بوا گولو سریا زرم نچرخینا زرم نچرخینا دنگت عربیم دنگت خوشی رو جوات ما خوشتر دبی مالتا و بله ben Halime Hanım'la devam etmek istiyorum. از دخوازم به حلیمه خانم دست به
بكم Pınar Hanım etişteki ev kasbaş got ku goşxwe yani ev baskıya ke gel hebu yani akrabe ev Gerçekten başörtülü olmak o kadar yani dema bistu haşte sıbatı de brasti ez bawer dikim ve deme pir زیادتر زحمت بو از دخوازم هون قلاوی دمی بکن دوی مجاره دش خو خبات و هنن نویس ونن کوشه هنن نها از دخوازم آوها دست به مجاره بکم کچک خوندنا کچکان د Türkiye'de yani ailelerin bir tedirginliği yani jibo malbata ji zahmet bu lewra ew jî wan jî qisawet hîs dikir yani tenê wa hema em wan bidin xwendin ne bi awayekî yani li bajar derdora dibistanê de ka qisaweteka wanî wiha hebû gelo em ê karibin wan biparêzin dema em wan bidin xwendin yani ez dixwazim bibêjim çi yani her malbatê dixwest her malbatê zaroka xwe bi hinek qayde û quralan mezin kiribû û ji ber viya jî qisaweta wan hebû gelo wê çi bibe yani tiştekî wiha çê dibû gelo em keçika xwe bişînin dibistanê yani wiha difikirin dema em bişînin dibistanê mecbûr em ê serê wan vekin yani ez bawer dikim yani vê mijarê jî malbata hinek çîk dikir nerahet dikir lewra nedixwest serê xwe vekin ger em bişînin yani dîsa jî malbatê me cesaret kir û em dan xwendin lê gelek kesên di temenê me de mixabin ji ber vê mijarê nexwendin gotin dema em keçê xwe bidin xwendin wê mecbûr bimînin serê xwe vekin ez di sala nodû sisiya de ketime tam hêdî wexta ez ketibûm ew qedexeya sergirtinê tam dest pê bikiribû heta dûvre di kampûsa de jî ev qedexe bû û ji bo îmam xetîbayan ew hesabkirina notan hebû mixwend lê min çawa xwend di pola lîseyê ya dawiyê de min serê xwe girt yani malbata min wiha digot ger tu yê bixwînit tu dikarî serê xwe vekî ji bo xwendina me yani dixwestin viya bibêjin yani ji bo sergirtinê bira tu nexwende nemîne yani digotin ma em ê karibin li hember dewletê rabin yani ji bo xwendinan te ger hewce bike serê xwe negire lê me bi îradeya xwe min got ez ê serê xwe bigirim û ez ê bixwînim tam sala ku min dikira zanîngeh biqedan da qedexeya sergirtinê derket bi rastî ew çîrokên kesane pir tiştan tîne holê wê demê hevalên min giştik bûn mamoste wê demê qepesese ew tunebûn pêdiviya mamosteyan jî hebû lê min pir dixwest ez bibim akademisyen min sosyolojî xwend dema min sosyolojî xwend armanca min jî ew bû ez bi gel re pir eleqedar bûm yani ji çîrokên kesane zêdetir min xwest ez yani ji gund tu tê bajêr pir tişt li wir diguherî yani ev eleqeya min bi sosyolojiyê re dema hîna min dixwend ji xwe dest pê kir armanca min li vê dinyayê ev bû min qet serlêdan ji bo mamostetiyê nekir û rasterast min ji bo akademisyeniyê hewlda dema min dixwest ez bibim asîstan li otuyê mixabin qedexeyê dest pê kir li Stenbolê çalakî li Enqerê çalakî em diçûn çalakiya li Enqerê hîna qedexeya o kampüsê tunebû li otuyê em diçûn li Stenbolê li Cerrahpaşayê qedexeyeke
پر زحمت هبو و دو رویا پشتره از مجبور ما من دوج دبستان بردا و 10 سال من آنجا قدانت کچکم و دم خوشکا من لگازی دخوند هنک ارمانجا ویجی هبون دخواست تکوت تو بیتاکی ماموسته وید گوت لبامه وک اسیستان بمینه جبر کویجی سر خو گرت جیانا ویجی لور کت آستنگیه حیا دفره که هدی تجی نکارت تکوشینه بده و تجی مجبور دمینه تو دف جبرده ده یعنی بفکرن تو 20 سالیه تو تنه دخواست بخوینه لی تو همبری زحمتین پرمزنته يعني حيوي وقت مالبات كذاك برمزن داي دولتك كذاك داي يعني تفيا فهمناك اف كدو خيرت شما برهوا ببه فيا بفكرن براستي يعني بهلك اخو اف دماز دچوم Ankara dayıkamın dantel pırh baş dantel çedikirin. Böyle dantelleriyle de meşhur. Yani bir dantel xo pır meşhur dayıkamın. Jibo kaçki xo gişti kara dantel çekiriyi. Bi taybeti jibo kaçki xo. Dema az hatım Ankara az buxuinim. دایکامن یعنی دم از هاتم انقره او دانتلین کو جبو چیزی من چیکری بو من او بوی دان فروتن یعنی ویا پر مهشاند بفکرن به دانتلی کو ته چیکری جبو چیزی تو دخوینه تو دفروش و کچکا خود دخواندن لی بفکره بوی آوایی کچکا و ها هاتی دانن خواندن و دفج خواندن بردایی و دمه من اف هفوک جدای که خو بهیست یعنی کچا من ما هون دولت کار من تربیه بکن میشه گوتنا دای اف نه وک تربیه بونا دولت اف مافی من جبو از لپی مافی خو هرم از زوها دکم دو رجی من دید کو جیان با آوای کی دنجی بردوام دکه پشتره من د روزنامه که د کووره که دست به خباته کر اول من سالک ما مستتی کر یعنی اف قدخیا سرگرتی تشتکی اوقاس جدایی کو از لیسیا کچان مزوم بوم yani liseyin keçan bere liseyin keçan hebun u brastici pirci serkefti bun Çamlıca Kız Lisesi liseye Çamlıca liseyin vahaya keçan hebun piştre evji bun karma kararıyla olmuş bir şey. Ben de bir kız lisesinde öğretmenlik yapıyordum. Sonra okul karmaya döndürüldü. اجی مجد لیسته‌یان که چکان دخوانده بود و دور اوجی بو لیسته کارما یعنی تولیه ما مجبور دما مهدین کاری بلورا ما مستتیجی بکرام متوجویا جی برده پشتر رهنه کواله منن روزنامه وان هبون بو وسیله یوان انجی مجی هدی روزنامه که دست بکار کر لی من دخواست از بیم اکادمیسیان جبروان زحمتیان من نکانی بویا بکره از دور از زوجیم دوزارو که من چه بون و تمی از کتم زانین گه و جه هاتم آویتن کتم زانین گه و جه هاتم آویتن yani lisansa bilend 2 ساله یا و 10 سال برخوادایی مخابن ما آنجاخت 10 سالان da قریبو بقداندا لی تلویا مزبک هنه کواله مین کو لیسانس yani زانینگه نکارب بقداندن جی هنن قدر با آوای کدن جمرار ری ودک د داویا داوی ده
او تشتي كو جدستي وتي قرتن جيانا وبخوي يعني مرا حوجتك مرا نافوي وهاد دينه دما دستورناي داين جيانا وجدستي وتي قرتن بيشروجا وجدستي وتي قرتن يعني هلبت مرا فيا نسان جبو مرا كيجان بخيره لي ما في هركس هيك جبو بيشروجا خو جخوره خيالك دينه دناوی عزمونه ده یا تو ویاجی راستیه که دنیای جی مجبور ملا ایداله کمره یعنی ارمانجه که هدف کمره هبه و اف ارمانجه و جدسته و تگرتن جبو جوانی اما اف تشتکی پر تراژیک بو دبو کو يعني ديسا او مرا نجه جوي خيال خلي قد نبي او ما في مرا هي مروي خيال دينه دما مرا ده امكان وها تنبون هر دليل روي مدهات قرتن او امكان قد ندهات داين ما يعني دناوان بامكانيات دوي تيكوشين دده وهلبت همان دمه ده مالباتا خوجي مجبور دمينه تو قاني دك لورا وانجبو ما تشتكربو پر كد دابو از ورد فكرم بشتره بوي آوائي روجنامه واني دست بكر دكوبارا جيانا راستي ده دستالا دوحة زارانده من دست بكر و جوي روجي و حيا ايرو بسكن من دست بكر بشتره از وگريام دستالين دما از بوم 44 سال 45 سالي از وگريام اكاديميسينيه د زانينجها سايم بفكرن دستالين دما از 20 سالي بوم او ارمانجا مبو وكوا درنگمایی hani geç kalarak yerine getiriyorsunuz. O yaşın بالدرنگماین من دست بکر و وقتی تابی تجربه کارن خباتن دنجی چه بون یعنی دبکو دمه د سالن بیستی دم دست بکره و هینا زیده ازل سر بسکنن یاما جیان تشتکی و های لی حوجناک ویا تخمگین بکره دبکو اف هینا بخیر اف شی تشتکی پر باشه پنار خانمه گوت یا ام جه اکرانا دیگهجن گلک کسان دبکو هون جگلک کسان بسروی قناغی هون بون مینک Aynı sorunlarla karşılaştığınız için aynı soruyu از دخوازم همان پرسیج تجی بپرسم حلیمه خانم فاطمه خانم هلبت ام وانا پر باش نزانن نای بیرامه Burada biraz yaşlar ön plana çıktı. هناك تمنى ودرد كevin هولي لي تشكي مربك تنه İçinden geçtiği serencamda yere denk geliyorsun. İstemez o hikayeyi تو بخواست ویگا حکای خو ویگا تو حکای خو بچه نها من حلیمه گهداری کرد هن تشت هات بیرا من بتایبت بله ترکیه ویگا لترکیه کچا خودان خواندن Çünkü o işte hani köyden kente çünkü او لگند هاتن ناف باجر او جیانا شار لجيكي پرگرتی او دی جيكي و قربالغ پر زحمتی و ترسناک özellikle sinema filmlerine, هنك جي او لفيلم وسينما خونشان دا او فيلم وسينما در دور اصلا نشان ده همان زاروكي هون لهون دستينن بتهيبت ل فيلم تركي تشتكي
که او مالبات لگند دشن باجار زاروک یا دادن خواندن یا دادن خبتاندن دبی مجبورن زاروک خو بدن بخبته و او در دور زحمتی و خرا او زاروک جی خراب که بله و بله شرپا خودرخ و تکر کن Anne babaların o dönem için anne babaların بله دیاباوی ان ترس مزنی دیاباب او بو ondan çok emin değilim ama من nihayetinde پرباش buradan oraya بله لا قناغي داوية او زحمتي وما ترسيها بو وزار مالبات دي ترسين daha güvenli çatı olduğu için çocuğu da içsel olarak tutacağı için او جبو مالبات پر گرنگ بو كزارك خبا بهارزن و مجبور المدى چون آماده يادن hak zarureti gibi şeyler aileleri daha fazla kullanıyor. او آماده زاروك ده هذا بارستن و لور هم زاروك خود اگرن کچ خود اگرن هم پرادیا خود اگرن kalacak gibi bir güvence vardı. و او آماده اوسا باورياي كي اوسا ددان Öyle de yaklaşıyoruz. ما بلا 28 شوبات ك Yani 28 Şubat Türkiye'de لتركيا toplumun bir kesimini özellikle yani köyden kente بشكي جوات بتا بدوان لگند هاتنا باجاره ناوان دي باجار devlet yönetiminde de söz sahibi olmak isteyen ايدي دخواستن ببن manada yani خاون پیویکی لناو حکومت لآلیا üstünden buldozer gibi geçti ve bunu geçmek istedi. او دخواستن لسر وان تشتا Sayısı در باز بن vakitlerin orta ve lisenin 4+4+4 öyle miydi? Yok. ويغا اوسا بو اوسا بشتره وها بو Ortaokul kapatıldı. اوي ناوان دي قبانتن او گرتن دو اوي لسا بكر Hala İmam Hatiplerden başarıyla mezun olmuş çocukların او زاروك بسر كفتي در باز بون اوي بواني اوان كم دكرنو او بكفن ليسو قطابخانه كي خرا darbe yapıldı. Hani siyasi boyut var ama asıl او toplumsal bir boyut. او وكو داربيك يقوتن سياسي لداربيك لسر جوات بو براستيجي يعني Şimdi tabii özgürlük alanı var. نها اوي لسان امام خطيب ازادي كيوان هي زالين جهجي لجوات جي يعني سربستي كي ازادي كي جلوبرك هي Dışlanmıyorsa ve etiketlenmiyorsa ki artık اگر لسر جلوبرگ لسر ازادي خو تو تشتكي لك يعني بله ایدی سازین دولت گشتکا ده ام لهر devere هدی دبینن yani bu hani bu Türkiye'nin siyasi serencamıyla birlikte olan bir şey. او درنجام وسرنجام سياسي Burada açmak konusunda bireysel olarak herkes ne yapmalı? انها هر کس وکو تا کسی بخوازه چوا Yapabiliyor. جیان بکا دخوازه جیانی خوب که و او Siyasi bir karşılığı var. اما لتركيا هم بريكي سياسي و بوليتيكا او هيا Bunlar da bedel ödüyor. هم لجيانا تايب دبي بدلي كي بده يعني هم بري او تشتكي بده Yani bazı şirketlerin هني كومبانيا همي شركات يعني لبن نافا شتا دينوان هاتي قرتني ما نهال ميديا دخابتين لكانال لتي في يدي حفت من داس بكر او تشتكي بر ما ترسيدار بقناغي بر söyleşisi olacak diye mesela Şubat 28 شوبات من دخواستم لسر 28 شوبات پیشکشی کی بکم من مانشت وگریا مانشت دنیری او زاروکن بچوک چونکو دچون امام خطیب وان هاویتنا وان وکا سوچدار نشان دادن نها لناوي آزادي ما او دنيرين او تشتكي بر زحمتي وما ترسي يعني براسي فهمناك يعني ويا پر بالامدك شيني جبو فيلمين بري از ين گرتيت يا وك پاقش کرن
yani ev nuha de gelek reze filman da yani de filman da guherri ev cihedi ve yani kesin serkefti yani kesin تشتكي أسا من أصاب تشاوا رخني أو دنيرن شقة أس أو هاتي نورمال بويا يعني توكو نورمال أو دن Yani her yerde daha لهر دركي لدامو دزقايا حكومي لشركات تايبات إنها تشتكي أسالينا كي خو دقري كي خو بدكا أو أنا قورا مروف خو شو دخوازي وسا وكاس علاقة داري كاس نابي يعني شركات جواتا كيا televizyon dizilerinde şu an بلام لا أوي زنجير فيلم تلفزيون Çok da gündem oldu. Herji bun في زنجير فيلم benzer bir تشتك وكو فان bir hikaye anlattı. Biraz aslında حكا muhafazakar çiro çevrelerdeki insanları çiro en azından bir iki tanesi için bunu söyleyebilirim. دكارم Ara وكا ara bakıyorum. Böyle daha هنك aslında, وان oraya yakışmayacak ilişkiler örgüsü ما فان ديزي دبين وان زنجير فيلم دبين سوات ريتنج وهادكن يعني normalde tümeze dikin ev tekiliyen malbatan pır xrabın. Türkiye'de televizyon ilk geldiği zaman bir فيغا تلفزيون نو هات بو تركيا Dallas دالاس gibi. وكا دالاس يعني Bu da yok mu Fadime? Ben şimdi hiç televizyon بلی فاطمه yani هلکه ویا و هاجی هی yani از کسی که قتل رضا فیلم تماشا نکردم جی و ببوک که از لیمزه نکمو ببیجم yani از ببیارا قیاس کم ددم برهف او هنک برنامهین سرس به او چیروکن ام دوراد دبینن yani او کس او تشتین کل کس نلگور کسینن yani evji rastiye ke dinav jiyana rastiye de ev tişt henin yani hewce dike em vê cudahiye hêdî nebînin a sergirtiyan jî servekirî ev ji xwe dinav jiyana rastiye de heye Çok özür dilerim Halime ablacığım. O noktada پر ليبورين دخوازم فيغا saygınlığını kaybetmeye başlamadı mı? أوي Çok oluyor mesela. yani ev rexne pirtê girtin yani wiha dibêjî yani ya ku sergirtî ji viya dikin فيغا مروف لجيكي بي خطا ده بي جناح ده بي تشتي وسا انها تشتكي وسا انها هل ما توبي زنجير فيلم قالا كيجان ريزا فيلم دike ez taxmin dikim من او زنجير فيلم ده بينو دنيرم وان كسر رخنا ده كانوا لسيرفي داخل مناقشه ده كان نها لهر جواتي او هي تو خطا ده كي جناح ده كي بلي او ناو جيانا مايا او جيانا تاك كسيا مروبه تو تشدكي نها لفي زنجير فيلم تشتكي هي من أصابة جمناو بارانتز تشتكي وكم malbatın modern para haddajin bağlılar, daha saygın bir durum. Öbür بلام taraf ل daha kapalı, daha dinler. لهم برا في مالباتي كي دبيني پر مالباتي كي دين دارن فيغا دري دقرن Elini gösteriyor. Ama orada da inanılmaz bir Ben- kadın li ilişkileri, birbirini aldatma, لافرجي تو دبينين مثلا جنو مير هافودو خيانات دكان او جي دبيني او لفي قالبي او yani دبيني dinav kontrolü de بزحمة برسكي هي براسي مسألة هي ji vê helê min got dibu ku dibu nava yani bi awayekî yani di filma de di rêze filma de di filma de ew entrîqa ew erê yani film û rêze film wiha tên honandin û ev jî timî jî çîrokên neyînî henin di nav wan çîrokan de jinên sergirtî tune bûn jinên servekirî hebûn oraya ait yani bir yani dema jinek ji ber ku berê çîrok li ser jinên servekirî dihatin hûnandin tenê me ev weke çîroka jiyanê xistibû dest xwe لفر قالبكي هي kontrasek heyî tê de yani ev nayê vê maneyê kesê ku serê xwe
دقر يعني أوجي ناب ملك يعني هلبت أوجي يعني ناب ملك يعني أوجي بأوايكي هرمية چاندو كولتورا ما نشان دده يعني حوجناك مرا وك أو سرقرتي وك تمثيل كارين و جواك نشان بدن يعني أمر خديه أم هنا كست كارن بيا بكن أم هنا كست نكارن بكن حوجتك وانا برلب بيشي يعني تشتن نيني هون تميل لسر كسين كو سرقرتي بار بكن و تشتن ارينيجي اللي سر بكري بار بكن افنا تشتكي راست من بجوب بيسو هاشتي سو هر تشت او ساعت تشت هر تشت بو نورمال يعني هر كس او وكو نورمال دن ري مروف لكي دربي هر تشت كاري نورمال بي هر تشتكي بكا hikayeleri belli bir şey. Birkaç dizide لهن زنجيرة فيلم دبينين يعني أو تي وكو شابلون وكو قالب يقرون اشتيا مزجنة قرتي وصا نشان بله ده بتايبتي جديه كده افر دردك بيش باحتمال كما زنجي وهاي يعني قالوا دورادا دخازن بيامك بدن يعني تقركتره كده دورادا يعني ناخازن ود دوي مالبات ده بيكير تكليا ويتشي دبي دزوج يعني دورادا نها تو لبي تشتم پر نخش كاركتري كي جنده بيني لا روج قرتي لا شافيا يعني يكسر بكري بله اوجي ويجي بربال كشانت او به ناف برا درهنري ما بيجر ام ناف بدن او برسكريا جدية جواتيا تركيا لجي كي مثلا تندو تيجي بر دخن حز دكان لجي كي دنري لجيكي دانري جنا يا كم يخب مريكي جنكي نباش هاي جنكي لي جنا دويام جنكي پر خانما پر لهر عليكي جنكي پر خانما Hocam nereye gidiyoruz? ما مسامي مدة چنكي داري تشتكي وصايا بله هونجي دواره تلفزيون ده خبتن هونجي دناف فيلم إيشا دنن زوي كاري دنن من ليسانسا بلندي خو سر يعني در حق فيادا برتوكاوجي هي يعني ne kadar etkili ya da evrola پر medya تأثير da ذكا civake çuka bandore dik نها civake مفهمي de kijan hele في مجاري أخافتين أوي زنجيرة فيلم تلفزيون Doğu Güneydoğu لا لدمكي كلتورو تشاندي باشور رشالاتي تركيا محبت عشيرة ريزا فيلمين ودمي نها وان كاس السيناريو دنويسن sırayla devam etti. بسلاي بردوام كر لا عليكي تركيا لناف تركيا أو جداهي لناف تركيا هي ortamlara, evlere dair bir أو جيان جدا bir tanışıklık oluyor. جيان جدا لتركيا herkes دكاري وان ببينه أو جيان جدا لتركيا Nihayetinde bu kurgusal bir şey. أو تشتكى جيانك راستيا مروفنينا مرجانك لمجو خيالي سيناريوست درباز دبه vega karakter deda axaftin Yapılmasını beklemek sosyolojisi için وكا دبي تشتكي بالاناغورا جواتا تركيا بي او تشتبر من مراقتا كم يا بجيبو من سرنج راكيشة başarılı artık dizi زنجيرة لا درس كردنا زنجيرة فيلم بر سركفتن هي يعني سكترك بر سركفتيا ما هي نهار هجمار ورقمي كي للدنيا دخوازن يعني زنجيرة فيلم ما ببينن ديزيا ما ببينن حمونها لهر در الدنيا تو لهر بيلبورد كي زنجيرة فيلم تركيا دبيني لهني ولا تو دبيني وان او نشان دا كم سركفتين لوي مجاري لوي سكتر hem bu şablonu او قالب او شابلون ensest ya da işte aldatma خيانات كردن يا aldatma par dibini yani تولد زنجيرة فيلم تركيا بتايبت لأوي جيانا روجاني kuşağı kadın programları oldu.
او تو دبینی هنه لكانال تايبتي لكانال تركيا ده پنج شش همان مجار. برنامه هي برنامه هي كلسر في مجار داخل لا في برنامه تلفزيون او تو دبيني او زاروك او زندي برنامه زندي دبي او زاروك كيجان ميرا او خانم لكل كي رافيايا او مروفكي و سرگرتی او کسی که دوام پروگرام دا درد که مخابن گلی پروانجی سرگرتینن و ورد خویی ما نابي أصابني رينكا أو سري فيجرتيا من ما او نشان دا كبراني جواتي ما وسايا او برسكرية يعني من هر دري او اعتراض دكم يا لهر جواتي كي ايوان تشتا چه دبي وان رودا و رودا دن او كي بربلا دخوي بله دما دا تلفزيون دا درد که سانكي و پر بربلا و دا هر دمه دا چه دبه تو في هر روجي كي هر ساعات لحفرز 24 ساعة ببيني او sade beni ki her kesi ki o saya toplumumuza dair ama vaka civat ama bavariya mrovi ma deşkine bele ez dibêjim em derbasî müzîkê bibin ez dixwazim em senek civakê ji vêya dûr bixim naha hon dibêjin نها دبجن لهمان ساعات پیش برنامه هيا پنج برنامه هيا که و بردوام لهر برنامه کی سه میوان هيا لسه مالباته و زحمتی و ناو مالباته نشانده ده پرسکرینا ما أساعد فكري لأن تركيا برسكريوسا هي بل أو بل قالي تركيا أو شتي هاف باشي ما أو أرزشي هاف باشي ما أساعد يعني بفكري ده بيجي أو ما تركيا أساعد جوا تركيا أساعد يعني أساعد بيفن نهم إنسان تاشتيدك داويا حفتي أم هناك ويا هناك بين روشك خوش روشك نرم كرم كيوسف كركاني هيامالي بلنجن خا سوچشیلانه سوچشیلانه من كركاني حيامالي بلنجن خا سوچشیلانه سوچشیلانه چند otelim hane şilanam sere çend otelim hane şilanam sere بلاد احمر بمرم جبوي سياته بلاد احمر بمرم جبوي سياته قفا بحساش لانكن رانن خدشين بهني ناسين نكارم بشه قفا بحساش لانكن رانن خدشين بهني ناسين نكارم بشه چند otelim هنه şilanam sere çend otelim هنه şilanam sere بلاد احمر بمرم جبوي سياسة بلاد احمر بمرم جبوي سياسة
هر هبه یوسف مالاتا وسترانه که گلک خوش بود. Güzel oluyor. Teşekkür ederim. هر هبی پر سپاس دکن سپاس Ben دکن biraz mesaj okuyayım. Seyircilerimizin gönderdiği. از دخوازم هنک پیام بخوینین پیامین خوش هاتن نویساندن جارنازی ترکی جارنازی کردی بخوینم Hayırlı sabahlar Edibe Hanım. Misafirlerine selamlar Ee, gönderiyorum. Bir şeye صبات بخیر odaklandığını, ادیبه o yere خانم mutlaka ulaşırsın. 70 yıl devir daim olsa da از özellikle fakir میوانه ailelerin çocukları bir amaca سلاف ulaşmak için دکم çok به تایبەتی çaba جی sarf ederler ve ulaşırlar زاروکن demiş. مالباتن Konya'dan Ahmet Şehoy göndermiş. Sanırım sizin hikayenizden خزان yola çıkarak از باور دکم جی چیروک من برای درکتی و ویا گوتی Avaş bu Ahmet Şehoy peyama hoş tecmere şandı bu. Jirahay Mehmet Tuncel şandiye dibece em geleki keyf hoşum rasti insanı usa bqimet demam ruha guhdari dikin jmere dibine minak gotiye espastkim malata vaslav şandiye jmevani mere ji باور دکم که ایرانی نویسندیه دبیج روزا بخیر محمد عبدالفتاح شاندیه گویی داویه هفته هر تم مجارین جدا داغه و ایروزی و جدا نگویی هم سپاس کن ملاوا آوا سرچاوا جیکو درته شاندیه جاگری شاندیه مرحبا گویی روزا بخیر سرچاوا دیسه ج ایرانی جگنده ارمیه جمره سلاف شاندنه شیروان شاندیه گویی هم قناه تریت کردیه هر تم بکیف خوشی تماشات کن ایرو مجارا و هین خوشتر و بالکش گوتیه اسپاستکم مالاوا آوا جی ایرانی سفره که خوش مره شاندنه عافیت و نوشی جام بیجم از گرک سپاسکم البته کارم پیام خوش مره بشینن صحبتک خوشم لبدری بردوام دکن از دی سبری خو بدم میوانی خو bütün seyircilerimizden selamlar var. Güzel bir konu. جی تماشاوان مگشت کار سلاف هنن وانجی گوتی کسین سرکفتی دما مردین سرکرانه پر باشتر دبه از اینها وگرم سر پنار خانمه پنار خانم دایی که چاوای دواری بازرگانی در زحمتین چاوا دردکه و پیش بری و ام هلبت ام هنک وگرن سر جیاناتی تایبت جی دواری بازرگانی در زحمتین چاوا دیابون تشتکی پر جدایا اوی خود او تشتکی پر گرنگه پر تشتکی تو ببی دیا او بر پرسیارتی پر جدایه پر گرنگه هر زاروکی کی هر چوا هر پنجه کی انگوستی کی جدایه او زاروک جیوسایه بل براستی جی اگر زاروک مزن بکی پر براستی جی زحمته او گرنگه که زاروکی تو چه خوازه لآنا گوری او بچی لسه کوری من هیا کچی کی من هیا کچی من پران هر دخوازه پوری او لی کوری من نخوازن یعنی او دست خول او بدم یعنی کچ دخوازه من او نوازش بکم کوری که من حزدکا مثلا او یاری بنره ماچ بنره یک جوان قد حزناکا حزدك أوي كائنات بنيري أوي Biri mutfağa çok düşkün. يكيك عشخانة ومطبخ بر حزدك Dediğim gibi mutfağı kullanabileceğim. بر حزدك لمطبخ دخوازي بقال من دبيجي من دخوازم قال تو خوارن تشيكم توفي دنيري من جي دبيجي من جي دخابتم Ama burada bunu hep beraber yapabiliriz. أو Beraber kurabiliriz. من دبيجي من جي دخابتم ليه دكارين هفرا همو وان إيشا مطبخ هر تشتكي وهفرا بكين كاچا من مثلا دكاري آوا كلي بيني جبو خوارن چكرن أو همو تشت هفرا كرن روج ويغا تي داوي تو تزاني أو لقال زاروكا خو بيواندي كا بتاو لقال هون لناف براهن هيا Siz onları yetiştirirken biliyorsunuz. ويغا زاروكي خو مزن دكي تو دزاني لوي دنيا نخوشي هيا مرن هيا مروف دياباوي او هيا مالبات هيا پرپرسيالتي تو هيا لكلتورا ما یک تشنید یعنی دیای خوشک آمازنی بوکی او قاستش لس ناف سر تو هيا ويغا تو تشتكي نكي يا تشتكي احمال بكي ها تو لهمبرا وان جي للتجارات جي
دخبتی زارو که خو سهینده که دبه خو پلاوی خو تو دبه خو زکا خو تیر بخی هر تشتی خو بکار بکی ما کارنا منما چه به اوان تشت هر تشت بکی خو Hazırlığını işte buzluğa koymak gibi düşün. Ama ticarete gelince ویگات مدین سرمجاری تجارت و بازرگانی اگر بخوازی ل جیادن ل بخابتی و بخوازی ل siyasetle yapmış. سرکفتی بیلیش من سیاست جی کریه استانبول شی پر عالیه و هنن دهله كده و هندوار تلفزيون ده دخبتن دهله كده هون كارسازن هله كده هون دايكن و هله كي جي براستی وسایه عالیه کی من زی اگر لوی باجر تو هاتی دنیای بدو نه من او ناوندا تراپی شتی من وانه من اگر قاوي كي بخوازم من راحت بميجا من راحت به ردو روج به سي روج به من دا چموان وكا وك مرابل آخي بكور حتى من سلنو چه دكا من هر دم او دخوجم دبه او تایبت مندیا خو جدس ندی جبو دهاتی خو ایش بکن Hep de eğitim almaya hala devam نها جی من هر پروردهی حال دادم لیلا لهمبری او جی مدرنیزم جی حز دکم پیشکفتن جی حز دکم عرف و عادتی ما رابون رونشتنا ما اخلاقی ما اوی ارزش اخلاقی ما دپاریزم او سیستم مدرنیک جی هیا من ما دخوازی نو جی بیناف جیانا ما و جیانی خو اصا دوام که او تشتین پر بقیمت و بارزشن لجیانی ما نها استرودتی که ما درکت وان همو لجیان ما ویگا دچین سکترا بازرگانی ویگا او وی خانمین بهجا دخوازن بنویسن هر کس وان دخوینه نها هر کمراق دکا فاطمه هانم حلیمه هانم تجربه وان چیه ای رو چه نویساندنه وان تشتین پر بقیمت و ببهانه جبومه لبازرگانی جی سروکایتیا بازرگانی ترکیه براستی بها و ارزش و قیمت داوی نها وکا دیا حلیمه خانم لدکار دستی دکا یا لهر گندی کی خانم جنی کی میری کی صابونی کی شدکا یا لاوی برهمن جوتیاری هر تشتک تو بخوازی دورین به چه به لهر آلی کی شو جخوا طيبتي جن هري زيادة امان السروكاتية بازرگانی بخوازن مراق بکنو بخوازن بنرن حکومت او دبیجه تو تانه بخوازه من همو امکانو همو درفت بدم آلیا دارایی به آلیا هر تشتی که بخوازی من پشگیریاتو دادم بله اوی چنی من پر جدایا ما هناردن کردن دکین Yani bir kadın olarak hani sorduk ya mesela ticaret deyince insanların aklına genelde dema te gotin bazırgani hina zede tedi zlam te biramere yani vaka jinek tiyo duvarı bazırganiye de çava bıkke mıxabın dicvaka mede ev nerin heyi yani rast jiber ku emjiyan بل من او پرجیاما او rast jiyay heyi بازرگانی ویگا دگیجی جیکی لبازرگانی و لتجارت او مزن دبی ویگا للیسانسا بلند زانینگهی کی پر گرنگ لبشا سوسیولوژی و خوش عرفایه نها هيجي شتيكي بر زحمتي لسر من تأثيرك بر زحمتي لسر من دانا تو چار من واقول تو چار زاروكي تو هيا بچمال يعني زاروكو خو مزنك تو ديا چار زاروكي يعني بفكر او تشتكي چقاس خمگيني دامرو يعني
Ben hala bunu من هیچ تکوشینی او دادم تیو خبات دکم جبو او تو ویگا دبی من پشتگیری لمن که بجی بجی تا يعني دفي تمني ديجي أيوه هاي چار زاروکی تو هيا üniversite sırasında oturduğumda ve benim sınıfımda da bugün لا او كورسي كي كمن بوم لبي جي كي من دخو tanınmış bilinen kişiler ve hala من لقال كاسين أسا يعني كتم نافزانين قه لا saygın insanlar تشتكي أسا بوم يعني من قال وان مروبوم يعني rahatsız olmuyordu. ودش Ama ben de çocuklarıma şunu söylemiştim. من هر همیشه بزاروکی خواهد گوتم Ay. اگر بخواد Tabii bu da güzel. قيمشناكم يعني دراسة براستی نقري يعني Bunların arkasında sadece anne babalar. برا من دبیزم لپشتا دیای کی سرکفتی زاروک جی هنا سركفتي زاروكي شي هنا تو گود دیا باوی جی تو هندو گوتن یا براستی من پر حرمتی دادم دیا باوی خو پر سپاسی وان دکم En nihayetinde بل Cenab-ı ل او خدای مزن او امکان دام او خدای مزن ل یکم تا داوید جا ما بله مسپاسك براستي او نخوازه ام چبكن بكن وي دمي وي استنگي دركبه بله حليمه خانم نهاجي ام درباسي دايكتي حليمه خانم بن حليمه خانم دايكك چاواي قالوا حوجتك مش زاروكا ببرسن مثلا هون جي وكهر كسل المطبخ خوارني تشيد قالوا Pınar Hanım'ın o Urfalı beyefendinin sözünü بري ويا او مينا كابنار خانم دا او يعني ام براستي في تفجرتين يعني aslında ev بحدي يعني حد اخوان نزان بونه يعني كان نزانه او كس تشجياي بتشاواي هاتي ودري يعني پر هسان دکارن در حق جیانا هنک دند تشتم ببیجه یعنی دمات دانستاندنه که دک یانجی تشتکی دک در حق جیانا یکی ده با آوایی که هسانی آخافتن اف تشتکی پر غلط از باور دکم بیا ده همان دمه ده یعنی که ماسیات تربیه وان کسانه هم جی هون دکون حقی وی کسی بنر هنا جخابیر نکری يعني حوجتك في بأدبية نكن حد خزانة بن جانا أزمزتكم الترافيك ده وحركات دكن يعني بكي جان حق يعني چه حقيته هي kadın olunca يعني دما إجا جنك بجي هنا زيادة بأوايكي هيسام ويادكن حالبكي برواجي ويا جرك لهمبري جنك هنا زيادة بريزداري تف بگرن يعني لهمبري جنك بأدب تفجر ميركي هنا باشتري هنا رند يعني هنا نابين دبيج تقص جنه أري وهاد بيجن از فکرم کو اف نزاکت تشتکی پر گرینگ د ناو جواکه د ناو مالبات د ناو yani ev nezaket evineci mezindike evineci roj broj gurdike li dema ev be nezaketi çed be her tişt manaya xuvata ya xwe wenda dike kes kesi tahammül nake yani en yakınımızdaki جبر ویاجی حوجه دکی پیشیه مره هری زیده جنزیه خوره نزاکت به دل نزمی تف بگره یعنی هینا زیده ام وی ام با تشتانا دوارن قمیه ده دکن لی نوهایی ام جور جیوگرن از دخوازم وها tamam bakın yanivari karda c karda tümeze de kıvapır bnezaket le mixabın mala xo وهانيي يعني دما ودگرن مالا خو وك بسترس خو تجكري وهاتي سترس خو السر مالبات ولادك sanki yenku المال مجبورن ويا بكشينن وك مال وك جيه دشارج بونه تديتن لevyanet تشتكي راستı aslında yeniden
بروواجی گرک مال و مالبات وارک و ها بکو انرژی پوزیتیف خود تجربه که یعنی از نزدانم از دایک چواملی از دفکرم که از دایک و هرمیم yani gelek dayık ji internete gelek tiştan ve dikin u dixwînin mixabin ez newhamim ji ber ku min zarokê xwe bi dayika xwe re mezin kirin yani ez çawa dayika me ez çawa mezin kirim ez bawer dikim zarokê min jî wer mezin bûn yani gelo tu pir we bi qisa we tu dibêj bira wiha nekin Yani 30 yıllık arkadaşsınız. Belki bu konuda bir şey söyleyeyim. Fadime Hanım havalatê ya 6 salayî ez dixwazim tiştekî bêjim niha Helîme legel çand heval me dixwastin biçîn cêkî li arabayê min bûn keçî min li pişt ronîşte bû me vêga daketîn bayekî dihat min hemen keça xwe nêrî henekî ter bibû şil bibû li çantayê min desmal hebû û min da pişta keça xwe Helîme vêga got min çend sala diye ma nekiriye we dayikeke hinek Usta min got min tiştekî xeletî kiriye Ama ne kadar güzel söyledi. Çocuklara birey olduğunu sanki böyle bir belirtmek. yani Pınar Hanım'ı çok baş got yani havca dike mere zarokeke bibêjî yani tu keseke mere viyal zaroka re bide empoze kirin Otonom Ew dibe yani rast birastî havca dike yani solê xwe ew bi xwe girê dema birçî bibe ew bi xwe têr bike ez carna li malê viya dijîm yani ez dayikeke wistam ku mixabin carna wextam tûnû ku zarokê xwe jî weke terbiye bikim ez diwarê dayiktiye de bawer dikim ez xwe pir serkeftî nabînim lê viya girîng hewce dikim mere viya nîşan bide ku mere ji zarokê xwe hes dik viya bidin hîskirin bi zarokê xwe yani têkiliya we bira pir baş be ew pir bihêze ew birîna giştika cebar dike ez bawer dikim çeka min evê keçek min û kurek min heye her du jî li zanîngehê di pola ewil de dixwînin temenê wan jî ji xwe nêzî heve bi alîkariya dayika xwe min mêze kir ay ev dayik tu nebin em ê çi bikin ev kesên dixebitin jinên dixebitin wê çi bikin ya ez viya hîs ez viya bawer dikim hewce dikim mere viya nede hîskirin ev jinên ku dixebitin dayika min jî dixebitî dayika wê jî dixebitî ew dayik mere çi xwe her paş ew jin giş dixebitin yani li gor me dayık giş dixebitin yani ya girîng ev gelo dema hûn dibêjin çalışan dayikên dixebitin hûn çi manê de viya dibêjin cudayîk osaya ew mijar da çi cêkî helbet ev ji hevaltiyê tê براستی ویگا جوات جی دگوهره وان مثلا لگندو لمحله بچوک گرکی بچوک زاروکی هفودو دنرین نه زاروک لمال تانیه yani merenekar ba kes bakıcıya ke derxiyan onu demek istiyorum. Yani ideal bir şeyden bahsediyorum. yani ez qalat işteki idealist nakim beni atıyorum. dayika min gidip çalışıyorum. elba xaltiya min dihişt û diçû dixebitî carna hewce bikira ez bi xwe re dibirim ser zeviyan jî yani di dawiyê de di wê jiyana herêmî de jî yani kes dayik nikarîbû em bibirana her der tu bibê nebêjî li ba ê mezin ê me dihiştin dema em tên bajar li wira tişt diguhere yani ev form jina dixebit jina xebatkar
زاروکی خو مقدور دو که از ویا از دفکرم که اف تشتکی وقت تشتکی پسیکولوژیک لما باردکن لحوجنا که ویا بکن همان دمه ده و نراحتی لزاروکا جی لسرمل زاروکا جی پیدا دکن داد ددن سرمل زاروکا دایکا مجی زاروکی خود 2 سالی 3 سالی دش دو از دچوم کار دایکا مجی همان تشتکر yani dayka peygamber mecid tüne bu bu avay mezim bu yani vahad fikrin kes sanki kes nukar day zarok mezim bakın le az via per rast nabinim yani dayku havcadık dayku zarok her tüm behevben az via per rast nabinim hanım تشتكي Anne babaya inanılmaz بري derecede saygı بري بري پر حرمتي وقيمة دان ديا بابي خو نها من ديا نها دبنن مثلا زاروكي بچوكي كرة بچوكي من زاروك دنيرم چوا قال ديا خدا خفن ديا بهنا ببدا او بجبو من بحرمتي ديان براستي يعني من نكارم او قبول بكم Şuna dönüyor değil mi Pınar Hanım? Henek, Sen sadece doğurdun. هناك Çok duyuyoruz artık. دزيفر سر فيا مرة فيا هدي يا دبيجن من نهاني بابي دنيا دنيا تأس آنم دنيا انها ببورينا بربورينا اوسا يعني تجيشتي استيكي او تشتكي Ama ben bir koruyucu aile konusunu sizinle از دخوازم وگرم سر مالباتا پاریز وان از دخوازم دوی مجاره ده با آخوم تگوت یا که چامن برا آوا خو و خوش مرا موزیک که خوش ببیجید دما مجی پرنماش خواه تمه تمه ظالمه تمه حیران آوان چاوین تمه بیشین زراو رو کنم وره نبار بوه بیا تمه 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 ظالمه تمه حیران آوان چاوین تمه بیشین زراو رو کنم وره نبار بوه بیا تمه وره وره رو کنم وره 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 چاو کنم وره به تل دل چلمسی ارزم چاوم حسیرده وره 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 رو کنم وره 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 چاو کنم وره به تل دل چلمسی اردم چاوم خینده وره تو چیچمه دلم پر چخی دل çelmesi deme yağdı ki ben ataçen salları bas bu çimalele tişmen berdi ki Tüçüçeme dilim peri çıkı dil çelmesi deme yağdı ki ben ataçen salları bas bu çimalele تشبن بردكي ورا ورا ركنام ورا 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 چاو کنام ورا بتل دل çelmesi her dem çavi خونده باره ورا ورا ركنام ورا وره وره چاو کنم وره بتل دل çelmesi her dem çabim hessirdi bare teşekkür ederim. Sanırım Yusuf
bu dört gülen hanımefendinin arasında böyle güzel bir şarkı söyledi. Gel gel demek. Ruken Hanım Vere, vere. güler yüzlü demek. Ruken O Hanım yüzden jî dedim güler herhalde yüzlü bizim demek. dinleyicilerimiz ona Herhalde oldu. ji ber vîya me got ev kename jî ji wî re bû îlham. Teşekkür ederim, sağ olun. Em Çok spas güzeldi, dikin ağzına malata sağlık. ava Evet, destê siz te sağ kızım tevê te dediniz sağ. ya, hani Halime Hanım'ın da örneklerinden Hûwe biraz gotiya aklımıza keça min şeyler oluştu. ji mînakin Siz Helîme üniversiteden beri Xanimê gerçekten jî bu koruyucu aile olayına ji çok dema güzel zanîngehê çalışmalar yaptınız ve hala hûn sanırım di ser warê çabalıyorsunuz birçok konuda ve malbata parêzvan de xebatê we pir henin. لهوالي خو أو كسن أو خانمن المدنيرن خوشكا خوا من برجدا بوم ديا من ديا كي نزوجي ما وكو مالباتي باريزوانم حكومات دولات ayrı kalmak zorunda kalan çocuklarımız var. هن زارو كان كلا ديا خو مالباتا خو جدانا حكومتي ما وان خودي دكا وان دنيري وان زارو كنت هماني وان بچوكن حكومات بالا دلوانية بن بالا دلوانية حكومات مزنده بن ليه دياباف مالبات heskirina نابينن malbatê dûr. Mahrum oluyorlar. وان مالبات نينا وان بنيرن و او تشتكي يعني خمگيني ددام مروف چونك هر زارو كيكي حقي او ما في او لا هم بيزا دياخو مزن بدلوانيا باوي خو ببينه اما ما في هر زارو كيكي وان ببينه جبروي حكومات دولتي ما أمينة خان بپشگیری أمينة خان خانم سرکومار Yani işte 2013 لسال 2013 sayıda çocuğumuz نزیا 500 کس لجل مالباتی پاریزوان بود نها اب زارو گشت 15,000 رقمك باش pir girîng e. مالباتی پاریزوان لعلی که اگر مالبات زاروکی وان جی هبه دکارن زاروکی وسا جی به سرپرش بهنن جم خو یا وکو خانم وکن من کنه زوجی یا تنما دکارن زاروکی وسا بینن دو خود hem de aileler هم زاروک دچن جم دیاباوی کی هم جی مالبات جی دبن خوده زاروکی اساوا حسی کی پر خوشه anne oldu. و من جی لویر بوم دیا Ev ne tiştek pir zahmet yani îro tu mêze dike dema ciwan dizewicin bile yani qisawetên wan ên wiha henin gelo em ê karibin li wan zarokan mêzekin mêze nekin yani mixabin hinek zarok henin tedî dibêjin we em nanya dinyayê yani ev mijareke pir girîng من پر yani ev هم cesareteke جی pir خوده و او وسا من پر سپاسی خدا دکم انها هستی کی وسا خوش جمن هی و دنیانن اوی دنیا خوش زاروک ان خوشی کی دنیا لجمنا نها حلیمه خان پر باز زانه من قوناغی خوتوا دوان دمان da درباز ez dîsta bûm xaltî حلیمه خان وکا خالتیا کچا منا همان حلیمه خان دردکوی دبیجه خالتی درکتیه دیا ورا Edi تو emşi ببنیرم xaltinin yani پوری من درکتیه بله او جیانی من پر جدایی کریا و گوهریا بری او من پر آزادی من هبو پاش زاروک هبه بر پرسیالتی هیا تو نکاری لوان بر پرسیالتی در کوی لهر آلی که لا ویگا بچوکن احتیاجو پیوستیا وان فیزیکیه ویگا من هن مالبات دکارن پشتگیری بکن من اصا بیجم خود لهر آلیا هر زحمتی کی حسانی کی هه و او هیز ددا مروف بکاروان درباز بکا نابه ملوان تشتا بترسین یعنی وکا حس جی او دیابون
او هستکی پر من جیاما نکاری گل تشتکی براورد بکی دنیا لعالیه که کتجی من جی لعالیه که جبو من Doğurarak anne olmadı. من چونکو زاروکی خو به دنیا نهانین نه پاش زاروکی که بو من زاروکی که 2 سال و نیوی هم بیز کر ویگا من او هم بیزی خو کر من او حس کر يعني حس دیاتی خو کر من نها لب هون لريا هون او دبيجم O kadar kıymetli bir او تشتكي اوسا هستيارة اوسا جيشتي جيكي ب çocuğu dünyaya getirmek اه، sizin yaptığınız او تشت هون كرنا او تشت اشي كاريكي هون كرنا هینا زده يعني یعنی تخو بخواستک آخوا gerçekten annelik برا gerçekten o çocuğa sahip برا olabiliyor musunuz? براستي وان كخو زارك خو دبين دكارن ببندياي كي راستي Hormonlarla sen hazır hale getiriliyorsun. جخو بله. وقت مرد زاروک کتینه دنیا با آوایی که هورمونی مرد جدایک بونه ره حاضر دبه يا خدا فيجا تو تشتكي وساب خوازي خدا جي على كاري تو دبي فيجا تو دبجن يعمل لينو الى زانينجا Yalnız اوسا وكا من فيزا هستياريكي من هبو بربرسيارتي حسا بربرسيارتي من ذكر لهم برا فان زاروك يعني او تشتك روتين لما جامن بو من دقوت زوجم زاروكي كي من شي دبي بلاني كي من جي هبو خواستي من جيبو لي جيان اصا درباز نبو جيان اصا نبو من دخواست نها حليمة دزاني من دمي كي دريج من نزيع او بوم يعني بجيجم او بزوجم زاروكي من شيبه يعني اوجي من اخافتم برجرين قلبا فاطمه وياجي جبيرنك د يعني از پر تقدير دكم يعني دستگا مالبات جي پر جرينج دما مثلا مرج خورا زاروكه كي وك اولاد لغ بستينه حوجه دكم مالبات جي جفيا خدي دركم لورا تدورا ده بدايك لي او برياري تويا وحز دكيجي فانجي بشكرياتو بكن من يكتو نمونه هنا جبو من ك مال مالبات بشكري ندن اگر مالبات شدنا پر زحمتي دبي بل زاروك لقال خوشكا دياخو خالتي خالو دبي لنا في ريخسني بي يعني ريخرابي مالبات ما دبي جين دبي لنا في مزن ببي او حس مالبات دقري تاني حسنا پروردهی جی تو لمالبات دبینی اوان جی پر گرنگن اجبروي دكارن بفكرن يعني وان كسن هجن زوجينه يا زوجين زاروكي وان چنه بويا دخوازن زاروكي ببن خود زاروكي كي نها من دزانم كسن پر دخوازن او سردان جي كرنه دخوازن ببن خود وان زاروك و من دبیجم بیلا وان زاروک بکوین ناو مالباتی که وان زاروک تنی نمینن من دبیجم یعنی هر مالباتی که ama ev boşalmış. مالبات هنا زاروك يوان مزن بويا وچونا زوجينا ياد لزانين جهن او مال بوش وفالا بويا نها دكارن كان زاروكي كي مالبات خوصا كي ددن بتايبتي بشتي عرض حاجه افينا زيدا هات روجافين وصا مخابن قالك زاروكن لا لفي دمي تشتكي اسا تشيبو مروفين ما ندخواستن وان زاروک تنه بمینن هر کس دخواست يعني وان زاروک جموان به بل لي اگر او زاروک تنه بمینه مثلا خالتي او هي خالويا او هي ودكارن او خودك من نابي او جبير بكين نها وان زاروک هنه لشتا حكومت تمينن بن سرپرشی حکومتن görmeye geliyor ki koruyucu aile olduğunuzda da o çocukla نها aile görüşmek istiyorsa نها مالباتن پارێزوان اگر بخوازن ayda bir kere göster. يعني ما بيوان هي دبي O ilişki kopmuyor. او مالبات پاروان دبن يعني ما هي جاركي او زاروك ببين او پیوندی نابري
Hayır ben çocuğumu geri istiyorum. نها Şöyle bir şey. تشتي أوسا هيا پر تشتي جدا هيا مالباتی پارێزوان و مالباتی ڕاستیە زارۆک هەڤوودوو ناس ناکەن Hani o görüştürmeler ئەوی görmüyorum. لەوان دیتن یانێ من وا مەسەن مالباتی پارێزوان مالباتە ڕاستیە زارۆک نابینن Muhatap olmuyorsun. ئەو مالبات هەڤوودوو نابینن Tabii ki mesela لێ mesela çîrokekî wesa heye diyelim ki bir ailenin parçalanmasına neden olan bir olay oldu. mesela rûdawekî heye malbat li hev qetiyane mesela cinayetekî bûye bav ketiye hepsxane û zarok maye Baba evi istemiyor. o bav vedegere mesela zarokî xwe naxwaze ya mesela cuda jin û mêrd li hevûdû diqetin cuda dibin niha van zarok çi debe ew hikûmet dewlet van xwedê dika û cem van 10 yıl sonra çıkacak. niha mesela me bêjin mesela bav li zindanê paş 10 sal derdikeve belkî malbat dîsan bixwazin bên cem hev Almak isteyecek. O zaman tekrar eğer devlete gelip çocuklara eger bixwazin zarokî xwe bixwazin dîsan li hikûmet dikarin ew bixwazin lê eger şert û mercî helû merc û şert û mercî vê malbat lebar bê baş bê li her aliyekî li aliya derûnî li aliya darayî eger baş û lebar bê dikarin zarokî xwe heldin kendi biyolojik niha ailesi zarokek yanından durup dururken alınmıyor bir kere. niha zarokekî li bigel malbata rastiya xwe bê me nikarî ew heldê Alınıyor. Hani bir kere bunu bilmek lazım. Eğer hani eger yapmak hala isteyen ve bu yeterlilikteyse eger bir manada ispat etmesi gerekiyor ki دبي او اثبات ببي كا او dönüş olsun. Onun da bir takım kriterler هنه süreçleri. هنه پروسس و قوناغي حقوقي هيا دبي در باز جبو كان کو مربع به مالباتا پارزبان چه حوجدك نیونگک ما ارجو شرط و مرد اوي بارا ابورياتونا براني او گرنگه تو دکاری ببی مالباتی کی جبو وزاروک آنا دبی اوي تو دبی کسی کی بی پرسکریا تو نه بی پرسکریا حقوقیا تو نه بی جزایه تو نه بی تشتی وسا پرورده یا تا هنه بلگه و اوراق دخوازن تنه وان دبی پیشکش بکن و لا اوی دامزراوه دین لا رخصن دین مالبات دبینن کنترل دکن چند جا رو دنن گل وان مالبات دکاری و زاروک وکا امانت بدن وان مالبات طالبه لآلیا درونی او تست او پشکنین دبه چه به بله لگلوان دا دی آخافتن دکی چوا زاروک دخوازه یا هنه پرسن جداهی لوان مالبات دکن خوازل تشتی و سابویا Anne baba olmayı hak etmiyor diyorlar ya. yani Sanki carna ben onu dibêjin biraz ya tutuyorum. herkes hak nakı bidayk بله از carna ez divê mijarê de beştar dibim beştarî bê mijarê de ليه تشتي قصة هيا Hani ortamı da gördükten sonra bir manada او ناف sanız. جوات او تشي دبيني يعني اگر تو دبيني يعني Bir de şu yanlış bir algı onu da او تشتكي خالتية يعني فكرك خالتية من او جراس بكم Şimdi mesela koruyucu aile olacak بون نمونة kurduğunda şunu söylüyor. مالباتي باريزوان فيغا سردان دكن او دبيجن لقل دچن دا مزراوة مثلا دبيجن ما دخوازين Yaşında olsun. کچ به کور به 2 سال به 10 سال جیده به تشتی اصلا دکاری بیجی بخوازی ل فایل و دوسیه تو او ددن هم بری هف Şu yaşta şöyle bir kızımız, böyle bir oğlumuz var. Tanışmak ister misin? اوان جیده بیجن مثلا لوی تمن زاروکی کی هیا هن دخوازن Hani asla hani تشتی که اصلا نه مثلا مالبات بچن 20 زاروک هفرا ببینن
نه تشتی اوسا بچن هل بجرن ناف زاروک تشتی اوسا قد چه نابه تن ناف دوسیه ناف فایل تو چه به آناگوری او تن زاروکی کی دبینی اگر تو بکاری لگل به زاروک پیوندی کی چه کی لآلیا هستی لأهمبرا لنافبرا هون چه به دکاری اوسا یعنی دکاری زاروک هل ده تشتكي پر گرینگ و پر رنده از بگور من بلا سبب هون مروفا عقلمند هل نبجارتن دمه ده هونجی دناف مروفن عقلمند دبو يعني اف بر پرسیاری که پر گرینگ و پر جی رنده يعني جبركو حليمة خانم هوالا وي هونجي بخوازن هون بیا شیروه بکن گلو تیر کرن آنجی آنینا روی دنه يعني از بو مشاهده فاطمه خانمه از يعني از تخوازم بیا ببیجم يعني دما کچکا خو بکچکا خو على قدر دبو بجیان حساسیت اوید هر تم د پرده هری جور دبو اجي دوان مجارانا ده انسانك پر ريلاكسم پر راحتم از وهذا فكرم يعني كونفورك وها هي يعني تمام مرة بأوايك بيولوجيك دبدايك مرة هنا راحت خو حيستك ام هناك تن راحت لهمبر دايكن جخرة أولاد دستينن يعني براستيجي جبو دايكن جخرة زاروكان وك أولاد دستينن دقرن أو هنا زيدي بقور من دايك بونا بوي أواي هنا برجرينج هنا بيروز من ساكر يعني أفجي مناك كرند بنار خانم جي خديه چارزاروكاي چارزاروكي وهنن Uzman anne diyorum. Halime ablanın لي وكا حليمة خانم قلت بلا وأمانتك براستي فيغا دقري هم بزاخو أمانتي كيتو هي تشتي وسا فيغا أو قاس مروف دخوازن خوده أو دايتو أو جرين السيب korku değil. أف ترسنينا لحرمتية بتعبتي لفي قوناخ اگر کسی که مراقي او بكا يا ما دبيجن مثلا مهدي دجال دردكوي او يا دنيا لا تشتي وسا واخلاقي بازرگانی او پیوندیا کرو کچ پر و لفرجي دبي او برسن اخلاقي بر لجبن كنترول دبي لهر آلي كي توقاس زيادة دا فكري من بسرناوي خو دبيجم او چار زاروك دبيجم وكو امان هر وكو امانت ديتيا من خو وكو امانت ديتيا من قد نقول ما او هي منن تشتكي وسانا كريا وكا كسايتيا خو لجيانا من لسر تشتكي ازموني كي بر جراندايا لباش او من قد تشتكي نقول يا هي منن تشتكي نقول يمن براستيجي جباروي من أصعدني رم جباروي سان خود هر تشتك دخوازي أنا قوريا ودوا بله براستيجي أو أمانتي خدايا مرة الأمانة جي خودي در كوي هيدي دكم أمجي لفيا خودي در دكوين أمنها باسيجي باويجن يوسف كرم كيسوف Kabeşe tecimin xerematlimin çaber Kabeşe tecimin xerem Kabeşe tecimin xerematlimin çaber Kabeşe tecimin xerem ورد السمن مغيره جانو از محتاج تمام ورد السمن مغيره جانو از محتاج تمام سمات تقنادي من درد خمان هبددي سمات تقنادي من
تما تتقنا دي من درد خمان هوددين تما تتقنا دي من بنر اللي بحلم جانو از محتاج تمام بنر اللي بحلم جانو از محتاج تمام شب و روش از بگریان فریاد و فیگان شب و روش از بگریان شب و روش از بگریانم دل به فریاد و فیگان شب و روش از بگریانم چه بکن از خط نزن جانو از محتاج تمام چه بکن از خط نزن جانو از محتاج تمام Yusuf Malatava. Tam da konunun üstüne şarkı da güzeldi değil mi? Pınar Hanım daha iyi anlamıştır Ser maalesef. mijare ev stran baş hattın. diyor. Çocuklar da Dveci anne ez babaya muhtaç muhtaci maalesef. tamam ya zarok jî muhtaci dev bavanın dve mijare de ez dixwazim viya bînim ziman hûn jî wek dayık ez bawer dikim hûn jî her çiqas wek malbata parêzvan bijî dayıkeke pir baş tu. Kendilerine baksın diye ya da bir onların işini yapsın diye büyütüyor. Carna dayık û bav sanki zarokê xwe mêze dike yani em tiştên wiha dibihîzin dema em ixtiyar bin hewce dike hûn jî li me mêzeke da hinek dayık û bav wiha dibêjin ez wiha difikirim ev xelet yani ev ne tiştekî rast e tenê dema di jiyanê de em dijîn hewce dike em viya hînî zarokan bikin yani em tu kes naxwazin dayık û bavê me muhtacî hinekê din bin yani hewce dike em lê mêze dikin hûn dizanin xêra viya heye çawa ku em dema em piçûk bûn em emanetê wan bûn dema îja ew ixtiyar dibin ew dibin emanetê me yani hewce dike em viya hînî wan bikin yani bi awayekî xwezayî hînî wan bikin yani rast rast viya işte min tu anî rûyê dinyê tu çêbû tu çêkirî tu hewce dike tu jî li min mêzeke viya ne tiştekî rast ne tiştekî baş e carna jî em hevokên wiha dibînin yani me te da xwendin hewce dike tu li me mêzeke ez wiha difikirim yani ev ji ber cehaletê hatî gotin yani di hinek deman de car carna di hinek têkiliyan de tedî tehribat çê dibe ez dibêjim ji ber wiya wiha çê dibe yani ya hewce ya girîng evê ew têkiliyên evînê hewce dike me re timî li ser piya bigire wan xurt bigire zexm bigire Buradan bakınca mücadele eden bir insandım yani. yani diwan deman de di heman demê de malbata xwe re jî hinek berxweda yani malbata min digot tu yê li hemberî dewletê bisekin û tu yê wan terbiye bike di wê mijarê de ez di heman demê de li hember malbata xwe jî mecbûr radibûm yani vücut kimyası başka oluyor. kimyaya vücuda insana cudayı û carna mere kanalize hinek tiştên din dike yani em distekinin em yani em hewce dike em spasî wan kesên me mezin kirî em li ber wan spas bikin û dema mirov îja mezin dibe mezin dibe hewce dike mere li gor wiya tev bigere yani dema yek di temenê xwe mezin de hewce dike zanibe bi ciwanan rewê çawa tê
کلیا داینن یعنی ادوی مجارد از به پوزیت به آوایی که ارینی ل جوانا مزد دکم یعنی نها جارنا هنه کس جوانا را پرشکایت دکه لویا نتشتک راست جارنا دناف برا نفشاده دبی نبیجی ناکوکی درد کevin حوجه دکه ام به آوایی که ارینی لوان تشتانا میزه بکن لورا او هر تموی چه ببه هبو و دیساج چه ببه حوجه دکه ای مزن قصورا د جوانا دا نبینه به آوایی که اوینی نیزی جوانام ببه yani çawa beheskirine nezi van tiştana bebe ve hina baştır be. Görüşünüzü merak ederim. نها او جدايا كلتورو چاند هيا اوي خانمن هيجا گوتن ويگا ما دچين آليا روش حالاتا تركيا Aile birlikte او yetiştirildiği için زاروك همون ناف مالبات مزنده لورا مانايا او ديا تاني بنيري مانايا او تونه Yani olması gereken de o kesinlikle gerçekten. şehirleşme بله اوي جيان لباجر دس ويگا نها ويگا ديا ل گوند جدا بون نها ama ileriki zamanda insana külfetmiş gibi. ويگا ما اوي بهاو ارزشا خو قيب كر دياجي وكو كوله دبينن Ama evlat anne babasına bir bağ üzümü çok Çok görüyor. او Şimdi نها o ما derece ne yazık ki نها لوي قناغي بت مخابن ما دياباف هنا Em uya dibinin hedi. لا اوي جي دبينن كوان ki değerlerimize Döner. geri dönmek çekiyoruz. İnşallah biz de o çekmenin derdindeyiz ama ما همو خمي ما وكزارك Tatile çıkmaya başladı. Cejna da Öyle. ember dikevin hedi Giden tahtili. herkes ailelere gider. Ama Bere herkes diçu ba malbatên xwe. O da peşimize geliyor. O yüzden Bele dema mere wiya wenda bik yani dema mere dibêj malbat hewce dik yani malbat tenê ji dê bav û zaroka pêk nay wê dema wiha dibe her tişt dibe weke barek yani dema mere dibêj malbat mere ji tiştekî hîna berfireh behs dike yani ew formasyona aileyê hewce dike ew biguher li gor min wê demê îjatêkiliya tu bi dayîkê tu bi zaroka re deynê diguhere çimkî zarok ji xalê xwe jî tiştekî hîn dibe ji xaltiya xwe jî ji meta xwe jî büyük bir ailesi var. Çünkü onlar birbirlerine bağlı kız kardeşler. Anne, baba, dayılar, yani vesaire falan. Ben de şöyle bağlayayım. Çok özür dilerim. malbateke pir mezin a Fadime xanim zaroka Fadime xanim heye Sadece iki kişi evlenmiyor. Aileler evleniyor. Değil mi? yani bigor min du kes na zewicin Çok memnun bi kaldım. away bi malbat tarajî ez spas dikim weşaneke pir xweş pir şêrîn pir ji dil û can hebû şêwreke pir xweş bû sohbeteke pir xweş bû Pınar Hanım size de çok teşekkür ederim. Pınar xanim em ji te re jî pir spas dikin hem ji jiyana xwe hem ji karê xwe te mînak da û te من دیسان سپاسیا دەکەم بەڕاستی وەکە خۆشکێکی پڕ حەز دەکەم بەڕاستیژی لە تەرەتە کوردی دەمێکی درێژە سەرەکرانی تەرەتە کوردی پێشکەشوانی دەکەن من پڕ کەیف خۆش بووم لەگەل هۆن وەشانێ کرد و ئیزنا هۆن من دەخوازم بە کوردی شتێکی ez jê bi Kurdî qapat dikim ez jê bi Kurdî bibêjim stüdyo TRT Kurdi'dane. TRT Kurdi'da kime temaşe dike? Halkı Kurda me temaşe dike. Em jî li vir da eva dixwazim. Binêrin temaşevanên ezîz îro gelek jinên delal herî bir rûmet hûn jî hero televizyonê de jî dibînin. Em na îro ser ekranê de bûn. Em behsa jiyanê xwe me kir, me çi zordestî dîtiye, me çi astengî dîtiye. Ji ber vê yekê me ça xwe gihandiye vîro jî. Ne wisa? Me ser vê mijarê axivî lê li vir da ez eva dixwazim ji kerema xwe qîza xwe hembez bikin. Qîza xwe hez bikin. Riya qîza xwe vekin. Pişta qîza xwe mizdin. Yani xwandin tişteke ne xerabe. Ê ku hûn bixwînin peşeroja xwe jî vekin zarê ve sibê însanên herî tu jî. Benim. Nefsa xuşka Aynı min. Hüseyin. İnsanên herî tu jî dibin, malbateke dewlemend dibin,
insanên xwe zan dibin ji ber wê yekê ez ve hemîya ra spasiyê xwe dişînim. Em îro çawa mînakekî pêşiyê ve da dibînin inşallah zarê ve kulfetê ve hettî neviyê ve hûn her tim xêr û xweşiyê dibin inşallah. Gelek sağ ol. Malata Gelek ez sağ ol. gelek spas kim. Her hebî. Diğer ez gelek keyif hoşum îro bir sohbet alıver. Evet bir de Fadime Hanım'a بله teşekkür نهاجی ederim. از نهاجی فاطمه خانم رسپاسی خو پیشکش دکم به تایبەتی جی ev مجارا مالباتا پارازوان پرگرینگ بو Sohbet havasında oldu. yani dve وشانه دم سپاس دکی. جوی ناسنامه دور خستن تنه وک شو شوره نها بوی وشانه و بوی وسیله ما بوین حوالی هودو ناس کرین بو بحث و اخافتنی کی پر خوش بو دمی کی پر خوش بو پر سپاس دکم سپاس دکم بمساعده یا و اجید خوازم به کردی خاطر هاتن داویا بلتنا خو و شانا خو سبدی همان ساعتی ده میوان و مجارن جدا مل و دربن ایرو چما ما وساکر ما گوتم دخوازم پیشیا جنا و بچا پنار خانم گوت بلا کچه ما نه تنه کچ لی پچکش بر کو ام کچ شرط ما امکان ما کیم ترن جبر و بچکل سر جنا و کچ عاد سکنن دبی کوسبل جیمه او هبن من زارو که خو تماشا بکن من بجن کچا فلان کس نا کچا ملوره انج زارو که ملورن جبو و که حتی ام بجن جدست وری حس کردن خوشانی همه زارو کن خو بدن روزا خوش ببینه دایای هفته خوش ببینه kumri ki ezromime beli delali ezromime kumri ki ezromime beli delali ezromime kumsaru efendime beli kumsaru efendime خیلم چاوم رشبله اشخا کچکا گندیم خیلم چاوم رشبله اشخا کچکا گندیم دیار یار یار دیار یار یار دیار یار یار دیار یار دیار یار یار دیار یار بتخوکا من نایه دیار یار یار دیار یار بتخوکا